ngithanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ke nje mbukele ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphathele indaba ethinta umbuso Khoza obedlala ke indawo kaMaphalala lapha kumkhokha. Ade trenda kuMaphalala lapha einkundleni zokuxhumana kulamaviki esiphuma kuona. Bekutrenda ke indaba yakhe yokuthi ke uyabuya lapha kumkhokha. Bekunokuphikisana ngendaba yakhe uMaphalala ukuthi uyabuya kumkhokha noma kabuyi. Abanye kade beyikholwa indaba yakhe yokubuya, abanye kade bengayikholwa. Iphephandaba isolezwe benzeka izinto zabalula baconfirmile ukuthi ke umbuso Khoza odlala ke indawo kaMaphalala uyabuya lapha kumkhokha. Baveza ukuthi zizwakele izikhalazo zababukeli bomkhokha laba kade becela einkundleni zokuxhumana becela ukuthi ke umkhokha ubuyise uMaphalala. Isolezwe libeke seliveza ukuthi uPortia Hlongwane osebenza lapha kwaMulti Choice uqinisekisile ukuthi ke umbuso Khoza uyabuya lapha kumkhokha. Baphinde baveza ukuthi ke umbuso Khoza ebeseqalile ke shutha nawo ke lapha umkhokha. Akavezanga ke kodwa ukuthi uzoqala nini uMaphalala ukuvela kumkhokha. Libeke seliqhubeka isolezwe laveza ukuthi ke isizathu esenza ukuthi ke umbuso Khoza eshiyeke lapha kumkhokha ingenxa umculo. Baveza ukuthi ke kumculo wayebuye ke dingeke kakhulu ingakho kagcina seshiya kumkhokha. So zinjalo ke mbukeli indaba ke lezi ezimnandi ukuthi uMaphalala uyabuya ke kumkhokha and zivezwe lapha umthombo Thembakele isolezwe. Yizo ke lezade nguphathele zona mbukeli. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.